ئیشە ڕووبەرێکی فراوانە بۆ دەنگی خەڵک و مافەڕەواکانیان. گهدروانین هێژا یەن ڕادوی دەنگی گەلی کوردستان لە شوونک بن سلااو و ڕێژوەڕە وەزان ئەفرینی جارەکەدن دە خەلەکەکنودا یا بەرنامەیە ڕۆژاوایری ڕادوی دەنگی گەلی کوردستان دەبوەرەیە ئیرۆ ڕۆژا چارشەمەیە ئەم دکارن بێژن دو ڕۆژیدن یعنی 22 مهێ ساڵڤەگەرە ڕۆژنامە کوردستان ئاکۆ بە ڕۆژە ڕۆژنامەگەریە کوردی تێ ناسکردن. ڕۆژنامە کوردستان چ بوو؟ چاوا بوو لە کودەرەی هات دامەزراندن بە چ ئاوایی بە چ جەفایێ و ئەو ڕێگرین لێ هاتنەکردن و هەروەها ڕاگەهاندنا کوردی ئیرۆ دە چه ئاستێدایە گەلو ئەو ڕاگەهاندنا کوردی و ڕۆژنامەگەریە کوردی دە خزمەتی دۆزا گەلێ کوردایە لێ نا ئەگەر دە خزمەتێدایە چاوایە ئەگەر ناکەوێ خزمەتێ سەبەب چییە سەدەم چییە چما و چاوە چ ڕێکێ هەوڵدانێک ببێت ji bo ku em bikaribin ew kanalên ku hene ew rojnameyên hene govarên hene ew hemû riyên ku bi navê Kurda tên pêşkêşkirin û gihandin di roya rojnamegeriya Kurdî de em bikaribin li gel mîvanê xwe zor birêz mamoste برادۆست میتانی دیرۆکزان زمانزان هەروەها ڕۆژنەمەگەر و چالکوانێ ڕۆژنەمەگەریە یە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانێ لە قامشلۆ بمەڕۆیە ئەم بخێراتنا تەدکن مامۆستا سەرچاوە سەرسەرا ئەجی بخێراتنەوەتکەم مامۆستای هێژە مامۆستا هۆزان و ڕادوە میدیا ئابرێز ئەژگرکێ لەگی بۆ ڕاد ئاخفم gelek spas mamoste em wekû radyoyê gelî Kurdisan jî spasiya we dikin we derfetek dame em bikaribin rewşa rojnamegeriyê û taybet ê Rojavayê Kurdistanê di bernamaya Rojavayê de em we guhdar bikin. Gelo xwandina we ji salvegera rojnamegeriya Kurdî çi ye û hûn çawa dinixînin? بەلشخوا ساڵەبەگەریا ڕۆژنامە کوردی بەریا بێ شۆڕەشیما پێکدانی و دیسا وەک ڕۆشنبیر و نویسکار و دیرۆکناس مە نەدەهشت بەرەنگێکی وڵۆجەمدی سەرمەرە دەرباز ببێ مە تاژ مەدهات مە نرخێوێ دەدایەدا و مەشەوبێر و ئاهەنگ ژێرە دارتخستن و ئیرۆ پشتی بێ شۆڕەشا مەژی 17 ساڵ دەرباز کردنا دیسە بەجێ بەرەنکی فەڕەحتر ev salveger bi kartê ji aliyê saziya ji aliyê komela ji aliyê kesa ji aliyê partiya ve îro ji berê bêhtir bi kartê ji ber ku em zanin henekî ew stemkarî em nebe henekî bi giştî stemkariya rejîma Baas ser roşenbîra û nivîskara ragihandan meya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê rabûye û îro rêveberiya xwe ser hatiye avakirin لەورا وێژە سەربەستی چی بووە و ئازادی چی بووە و ڕۆشنبیرێن مەوسازیە ما وێ ساڵێ بدلێکی گەرم وێ ساڵە بەگەرێ بدلێکی گەرم ڕاستی و بە عشق و ئەڤینەکەی دبەگەرێنن و شەوێرکە و دیدارە و چالەکیان داردخن ji ber ku salvegereka pîroza dimênê demğek dîrokî di avakirina ragihandina Kurdî de diriya Rojnama Kurdistan da Rojnama Kurdistan ago weka te jî gotî mamosta Hozan 22 Eyba 4898 li Qahîrayê bi destê ronakbîrê me Kurdê mezinê navdar Miqdad Midhat Bedirxan hatiye avakirin û hatiye çapkirin û bi alîkariya birayê wî Abdirehman jî ê gopêra alîkar bû vê rojnamê demekê berdewam kir û rastî encamina gelek pîroz ser asta Kurdistanê û asta ji derbê Kurdistanê pêkanîn û bû ronîdankek ji peyva Kurdî ji ramana Kurdî ji zimanê Kurdî re û
و بەلاو بوو وەک کورتایی ئەم بێژن هەم بقالن ئەم بێژن ژمارایەکی حتا پێنجی لە پایتەختا مسری بوو القاهیرای هاتا دەرخستن وەشاندن و یا شەشێ حتا نهێ لە جنێڤێ لە سوێسرای هاتا چاپکردن و بەلاوکردن وش بیسته حتا 23 دیسە بەگەرەها قاهیرای القاهیرە هات چاپکردن و بەلاوکردن و 24 هژمارە 24 تەنێ لە لۆندۆنێ بوون هژمارە 25 حتا 29 لە فۆلکستۆن یا کەلێ باشوورێ ئینگلترایدا لە بریتانیا و دیسا هژمارە سێ حتا سوویەکێ بەگەرەها جنێڤێ لە جنێڤێ هاتا بەلاوکردن ئەم کارن بێژن 1880 بەردەوام کرد حتا دەستپێکا شەرێ جیهانێ یەکەمین ینی بە تایبەت دەرن بێژن 1912 بداوی بوو. بەڵێ مامۆستا وێ دەمێ چما ئەو قەس شەڕێ وێ ڕۆژنامەیەتکردن ڕۆژنامەک بوو ڕاستە ناوێخە کوردستان بوو گران بوو یعنی ناوێخە گران بوو و بە زمانی کوردی بوو وێ دەمێ بە پیتێن وەک دەبێ نەلاتینی بوون و دیسا شەڕێ وێژی گەلک هاتکردن سەدەمێ و شەڕێ وێ دەمێ یعنی ئەم بێژن نەها ون دبینن نەها تورکیە تایبەت یعنی دەمێک و شەڕێ ئۆلیکی دکێ یا شەڕێ گەلێ کوردەکە دەبێ بە سەدەمێ وێ ئۆلی سیاسی ئەز شەڕ دکم ئەز ئەوەی خۆ ئەمنێ قەومێ خۆ ئەو لەهیە نەتەوی خۆ دەپارێزم گەلو ئێمە دوێ دەمێدا ئەو ئۆلیین سیاسی نەها گوبینە کێشە جوانڕە تنەبیو وێ دەمێت ت ئۆلیین سیاسی ینی تنەبیون تەنێ دۆزەکی کوردی هەبوو ئەو دۆزا کوردی ji hezan sarar heye û heta najî heye û wê her hebe sedem çi bû wê şerê gul hember wê rojnameyê hat meşandin belê mamostat rast bêje bi rastî mane bajarê Qahîra ev bajarên hema gotin li Ewropa Qahîra dûrî sînorê dewleta Tirkin jî belê yani tim mehne got bêje wela me tirsîne ser ewlekariya me ya netewî meheneyeka pûça meselet ya meselet çi xabatek netewî hevî di xizmeta hebûna netewa Kurd bê çi ziman bê çi çand bê çi kesayet bê dagirkerên serxaka Kurdistanê û bi taybet rejîma Tirk dijminatiya wê natî di wê demê de jî mane veguhastina wê ne ji wa qabajar derekê çû derekê û nexasim em vê agihiyê bêjin دبي جيدرن بهجمارایەکی 1897 li Stenbolê bû lê rejîmat Osmanî دوێ dem stemkariya golwakir nehiş golwir herî serî lewra bêje Miqdad Midhat xweşbûr ve guhast çû Qahîra em nîşane got çi rûskeka netewî li ku derê hevî dagirkerên me ji ber nejatperestiya wana û çanda waya xirab dijminê wê çi rûskên dixwazin vemirînin çima ew çi rûz dibê ronîkirina doza netewiya Kurdî yanî bi rengî klasîkî em bêjin rejîma Tirk û nejatperê Tirk ji dema Osmaniya ve dijminê doza Kurdî dijminê Kurdiyetê ne yanî naxwazin Kurdiyet hevî ev miletê halo gelek û pir xwedî dîrok xwedî şaristanî bi hemû şêwê xwe çekdarî şer qirkirin komkujî şerê wê dikin ji ber vê yekê jî şerê rojnama Kurdistan dikirin ji ber ku rojnama Kurdistan ramanê netewî bûn doza Kurdî bû û rojnama Kurdistanek serbixwe nedixwezî gur em zanibin ha piraniya paldana wê li ser projeya konfederaliyetê bû yan federaliyet ji dewleta Osmanî re bû yani ne parçebûna dewleta Osmanî wilo jî madem kî got armanca wê na mebesta wê na azadkirina Kurda bû azadkirina doza Kurdî dîsa rejîma Osmanî şerê wê nadikir wekî Tirkê rojnama Kurdistan rojnamek ne nejatperest bû ne olperest bû ne alîperestî bû rojnameyek em karin bêjin bi rengê dîmokratiya saxlem xebata xwe dikir yanî dirûşma Nemir Miqdad Midhat ew bû rojnama Kurdistan digot ol ola Xwedeya
وام حمود تبدا برانا يعني حتى بحساب براتيا قلاجت كر حتى براتيا ارمنيات كر براتيا تركات كر براتيا عربات كر براتيا حمواجي بكردار خلقو جوجيانك تيكل هفبش وهف بار ببرا اجيان كنا وهذا كردجي هبن وكرد نقد خاب ونبن دس بالك دي بجي ميجي مالباطا بدر خانيا ميجي كي نرمو يجباكي وحتى نرخي حمو اولا يتهبو ونرخي جنيج تهبو نرخي جوانج تهبو مقدات مدحت حتى قهد دا رزقار كنا جنيجي لو را بجي وقت يقول ديمقراطيا بيهبو وآزاد كنا نتوا كرجي تدهبو وبيش خصنا جباكي تدهبو ونخاسم ناوي ويجي ناوي هاري بيروز بو ناوي كردستان بو اب ناوي هاجي هيلي قول دجمني ماجي فجنقي ودجمني ما إيرشا قسم دجباركي ونفجن وقبول لكي لو را بجي دجمناتي عبيد كرن وما مستوى وزان تقول تيبني ايغو بنويساندن اسكارن بيجم او جي جرنجا بيجم او تيبي قول نويساند كتا خدمتا چاندا کردی دیروگا کردی دا دختا خدمتا هبونا تیپین کردی پیلوانی ای ماسی صوراتی ای اوستادا جبرگو تیپ نادنویسان هنا كانها مقابل اوجي بشيوي كي نزال كنا تيبي عربينا تيبي اسكارن بيجن بكردي تيبي صوراني بون تيبي صوراني اي والجمد باوريم دا تيبي صوراني دبي بنگها تيبين كردي بري يقول تمني وبحزاري صلاة بريا زيني وبردوام كري حتى ايرو او تيب غانا في كيش يعني بالتيبي صورانيه كردي بون وبيتر بزاراوي بشيوه زاري بهديناني بون يعني جباكا كردي بون وقت او روزنامه بردوام انتخابات اخذوا حتى بلا كرن چاندا كردي كسايتا كردي هشي كردي شيوه كردي بيشخرو آباد كرن لو راجوا صدمه وش صدم ناديجي امگو امشيرو بقى درج نبي رژیما عثمانی هی دستپیکا استمکاری و قرقرنه و سرکوت کنه دجی کرده دمشان یا گو ایرو رژیما ترک تیدا بردوام کی و امزان ویژن ها برانگی بجا ایریشا رژیما ترک با طوپا بفروکا بدرونا بکمکوژیا بقرقرنه يعني هر او هشمندیه او نجات پرستیه او دجمناتیه گلی کرداج و روزی بردوام کی بریا ویج هیچ دما سلطانی آوز با و هیچ دما بریا و مناج کردی دجی يعني او استمكاريه وقلنا كواحد بيكون كي كردا للسر هيدي هذه الافريقيا هذه قبول ناكن او دروشما او نجاة فلسطين او سياسته دجمناتي حتى إلو بردوامه باشا ما تيوي وتاي تيبين نيفيسا زاراوا سوراني رسنا دو كردي دا بل از وقت ديرو ناسكي أصل دنيسم از ديكورين أدوشين مجي ودبيجو نبلي هنا كاجيبي أو باوري منن إيه صوراني بعدين جيم بكن جهداري في رادوا وياقلي كردستان إيه صوراني نتيبي عربينا تيبي كرديارا سنن بنجهاوج أفستهات يو بيلواني هاتيا جيل بين فحلوية أواجو كليلا دمنا بيهاتي ميساندن أواه الله رشب شفي هاتي ميساندن أواجو كلي وحشية أحمد النبطي بيجي مسح فرتوك بوا تيبي نويسانا كرديا بيلواني ديتنا بو أف تيبي صورانين هاوي جو هاتن بيشكتن كتيا ديدا أو تيبن إمام بيشوا علي بن أبي طالب كرنا تيبي عربي و قرآنا بيروز بوا هاتن فيساندن لو رافيجا الجم تيبي رسن ماموستا أف باوري من نجي تيبي رسن تيبي صورانينا برافو يعني با براسيجي قل جرينج بو كتيبين نيفيسا سوراني او اي كردي رسانية او نيفيسا رسانة مجد ديروكزان كرد جي نيفيسكار كرد جي زمانزان كرد مبيست اوا جه براستي سربلندية دبيگو کار لسر به وری کردن ما مسته اوا آگاهین گرینگن یرو و پیشکش کرد از باور دکم بریجی جاره که د پیو کی میدیا دجی و گوتنا کربو
و نهاجی لسر اکران رادیو بفرمی و د فیسبوک دا بزندی تی بخش کرن نا اف زان وقت به زانیاری کی گرینگ بو دبیگو روزنامه‌وانن ما زمانزانن ما لسر و یکی او بکی یعنی کار بکن جبرگو بری براستی همیان دگوت زراوه سورانی نویساوه بعربیه و دگوتن ما نزاني يعني براستی دگوتن بس نهاتو دبیجی کردی رسن یه سورانیه نویساوان يعني گرینگه بله وش برویه نمر مقداد روزنامه کردستان پی نویسان و نمر مقداد به فرانسی جیزانی بود تیپه فرانسی جیزانی روزنامه کردستان فرانسی ننویسان وی به تیپه سورانی نویسان تیپه ننویساندن برویه که و اب بنگه که راسته بله ما موسى جبو اف زارافا و تیپن سورانی که دناو ای کردی دا وقت به ورن بجکرین لهر شونکی چه گرکه جبو روزنامه وانن کرد زمانزانن کرد چالاک وانن بواری زمان ما مستا شخوا از خوشی آستانگی دورده دکشینم بله آستانگی ها چه هشمندی روشنبیره ما خوارت نبوه دیروکا میا کردی بله اب روشنبیره ما تیپین کردی لیکولین نکرنا خبازیر نکرنا ناس نکرنا ناس نکرنا يعني دما دست پیکاوی دما گونها از روشنبیره هنه کارت بیجم ماتماید مینن هنه کنل و نخوشتی دست پیکا هر تشتی ام دیروکا خو بگرن التیپه خو بگرن ام ناس بکن ام جهیوا مظنبونا و هابونا و راستیا و ناس کن حتی ام پی باور بکن و اب تیپه سورانی او بون تیپه ابستا و یه پیلوانی و یه ماسی سوراتی دست پیکر دی ام باوری که آوا بکن و روشنبیر لبرونن دیروک ناس لبرونن لیکولین لبرونن بکنه باوری که اویا راستا لی مخابنه نگانه باوری جانا جه بهانه کارا گوتو بیشکم به نخوت خواهدت شورشه که تنوب که ناف تیپه کردی دا ماکا کی آریتا کی پشتا تگری از نچار از بیشم اشخوا مسئلت ابنایا وقتی گو پشتا مهو هابانا و خودیه وی مسئلت هابانا و او خودی آوا بسر با وی باوری آئی هنگی جمهور ببانا هیزه هنگی خورد بنا وی چه ببانا ما مستا چاندا کردی هسته کردی کسایتا کردی دیروکا کردی حتی را دیکا مزم تیپه سورانی و حتی گریدان یعنی از راستی که بجیم بلکی گرام بی تیپه می لاتینیش خونه از پید نویزم از پید ریزمانیش پایاد کم و پرتوگی سرچه کریا گولا گرزه گولا گلستانا زمانی کردیم چه کریا تیپه لاتینی چه کریا لی از آنم گو تیپه لاتینی دبنگه ها خدا هسته می نتوی قحفک دیروکی شونمای دیروکی خدمت جیره نهاکی تیپنا نونا پایابونا سلما 1930 و یکی ما مستاسع دای جلادت اوجی اجمالا بدرخانی جهه رومت دیا ام سری خود برد جمین طویل خودی خباتا کازیرینا لی اوی تیپنا نو چه کرنا یعنی دیروگا تیپه ما یا هزار سالا مخابن هاتم مرهاندن او تیپه ما وقتی تدخوینی مانا اوستا پی بگردایا پرتوکه ما بریا مسلمانتی و بریا تیپه لاتینی بدها پرتوک نه او در فتح گواز بحث بکم بدها پرتوک هم تیپه پیلوانی هاتن ویساندن تیپه پیلوانی فهلوی هاتن ویساندن اوه گو دست بیگا و تیپه می سورانی باشه ما موسى يعني تجديد كان داما هشيما حمود ورد ما ونظام خابن ام يدرو كان تيرو كي مي رستمي زالي دولتي مي ميديا روجبه کلیل او دمنا ویدی هزار شب حموش بچاندا میا کردیا کون بیا میدی هات انویساندن مخابن ها ام دوری واپرتو نابگرین ام ناخوین شمال ناخوین برگم ناکن زمانی خو یا راست او زمانی میا بمره پایا بو جارم گوته زمان زاناجی گوته چما هون دیروکا میا زمین هون قلس هون بجین نینا یا بریا سیدای جلال هالی مخابن امروشن بیرجی دورن باش ما موسى نا کانال ما کردی بری روزنامه یک روزنامه بو روزنامه کردستان بو نها به هزاران
روزنامه و کووار و کانال ما و رادیو ما این به زمانی کردی هنه او دمه یک روزنامه بو خدمتکی باش و گوره و مزن جبو دوزا کردی کر اف کانال ما ین گناها هنه به صدان و به هزارانجی لگل روزنامه و گووار و اوانا نها خدمت چوته کرن جبو دوزا کردی به ریه و کانال ما کردی بله بله ما مستا روزنامه کردستان روزنامه یک پستپوری بو براستی راگهاندن دکر و سربخوا بو و براستی د خدمتان توا کرده بو و ریوبری ویجی ریوبری پیشکتی بون هشمندیا خدا یعنی نگری دایی بون به ته بیردوزیا و به ته آلیا و جوار و شنبیره گو خود کرن قربان جه پیف و رامان و گوتنا کردی را و شتیپه کردی و راگهانا کردی را مقداد مدحت خویل به تم بستام سودش به روزنامه‌نینا تنی خدمتا دوزا کردیه خدمتا چاندا کردیه او روزنامه‌اش بولو بسرد کت و شیرین بود برد لی مناطق کرد نها ام بیجن تجی آنی سرزمین بصداهنا لی دیاردن نامده هنا او دیاردا کسکی گو سر بخوابی کسکی گو خباتک پسپوری بکی بیتی شیه گلکی ایرو امکارم حتی راده که هری مزن حتی ریجه که هری مزن راگهاندنا من نسر بخویا راگهاندنا من نبرنگه که خدمتا ناواروک و تایبتمندی پسپوریا راگهاندنا یان به ریول ناوگریدایا مذهب بیانی یان به اولا وگریدایا یان به کسایت و عشیره وگریدایا یان به پارتیا وگریدایا یان دویجه مخابن ها ام کتنه ویدم میدم دما آزادی دما استمکاریا رژیما سر مرابول باشوی کورساین ها ام سر بخونن هر روز اوای کورساین ها امجی گهانه آستگی و ام سر پد آخم دویسن رنگانه میسر بخونا روحاتی کورزانی باکوردستان بر خدا نکل استمکاری هیا ام گهانه وی روشا و ام بجنم آزادن مخابن گوتنا توج پایاد بی رامانا توج پایاد بی راگهانا مد بندستیوا علی پرد بندستیوا علی آده هر علی که راگهاندنی سر خود لیتخی و چاو با توجی یک ایدیت نتکی یعنی راگهاندنی باندور با وی پارچه بونا جواکی یعنی هزار جاریم خواهن حتی راده که بلند جواک اما تواما پارچه بوا در راگهاندنی دا چه رادیو بی چه روزنامه بی چه تلویزیون بی حتی فیسبوک حتی مالپرا ایده گو کسکی دلخواز و سربخوا و کرد پرول که وی راگهانه دا دل ایشت بی غمگین بی دنیا پیش عوی رش بی مخابن هر کسک شرعی درگید که یک لورت کوشره شرعی درگید لورت کوشره شرعی یعنی شرعی حدود کن مخابن و هشتنه گو جباکا مجی بخود اف دیارده که گلک نخو دوی دما پیشکتنا تکنیکی دا دوی دما دیجیتالی دا دوی دما راگهاندنی دا دوی دما فیسبوک دا دوی دما گو امبر آزادی تنجی اف دیارده نامه دا خود بی یعنی جباکا ما برنگه که هستیالی خراب اید الحق میزینی انجامش انجامه گورولک خرابه بشک مازن راگهان آمد کی یعنی راگهاندن مهانا مخابن دشمن بگری داینا داگر خراب بگری داینا راگهاندن مهانا بیردوزی بگری داینا راگهاندن سربخوا ایرو کیما و راست راگهاندن سربخوا به علی دیست منیا شیرین لی مخابن بیردوزی و پارتی پرستی و اول پرستی و ریول پرستی هستی گو جواکا ما نتویجی هنه کیج حبدو بکوی دوی پیشکتنا راگهاندنی دا اف خرابی حد کسری کرده باشه ما مسته یعنی چه پیویسته اف راگهاندنین کو و بحث کر پرچه بینه بجانه هف کتنه آلین سیاسی لهمبر هف بکارتینن دوزا کردی راستی آویج هف بجخاندنه چه گرکه به چه آوایی مروف دکانه وانا
جارکتن برهبونه گووا کنالانا د خدمتی دوزا کردی کبن وقت چاوا روزنامه کردستان کتا خدمتی دوزا کردی بله ما مستعار دوی سری حموتشتی تبگرا میا کردی و کردستانی لبرونه بله ناکوکی خوش على سر بکی ناکوکی خوش على سر بکی اول هفدو وری و دجمنی من نکار به تلیا خب که نبادا و برده هفدو دما اول هفدو هاتن او راگهاندنی دجوی نرم بند راگهاندنی دجوی شرعی هفدو نکن وقتی راگهاندن نرم بو راگهاندن وی جواکا خویا نتویا کردیل دورا خو کن بکی دوی چاخیدا روشنبیر به نویسکار به سیاست مدار به و خباتا که خباتا کا نتوی او خباتا نتوی هنگی دیلگو یکیتیا کردی و کردستانی جی چه بی یعنی سدما ما مزئی روشخو عالیگه گجی همکارم بیجن راگهاندن همکامای بشکی اولیا به اولی گرتیا و بلکه اونا حتا راده که همای ننه توا کردجی او جی هنکی پارچه بونت که نامده لیا هری بهترین پیتیشن نیکیتیا میا کرد و کردستانیا نیکیتیا تبگرا میا تبگرا ما لحاظ ناکی راگهاندن دسته تبگری دیا مت دولت این مینا دولت فرانسا یعنی دیگو راگهاندن سر بخوابه اج پارتیا و بیردوزیا وانا نه پرانیا راگهاندن مل اشکره بجم الباشور بی و الروجاوا بی و الکودری بی پرانیای گریدای پارتیا با مادم کی ناکو یه پارتی هانا مادم کی پارتی آلوزیا پیدا کنه قبا هفته جواک جی خواه گریدانه او جواک جی جواک که روشنبیر و راگینر و نویسکار هانا هیچ نگو او جی پارچه دناب یا هری سرک دوی تفگرل هفدو وری یکی تیگا نتوی کردی کردستانی چی بی جبوی خاطر گو راگهاندن جی به یک او راگهاندن بکوی خدمتا نتوا کرد پیش خدمت نتوا کرده یعنی گو تفگرا ما یک با و پارتی ما یک با و راگهاندن ما یک با میگل لک انجام هری پیروز الباشور جی میبدست آنی بانا و می روجاوا جی و می رزگار کرن خدمت باکر و روجهلات کردستانی دجی مخابن اب حتی ویکیلی اب روشنامه دیا چهار سریش وی روشیر دوی یکی تیا نتوا کرد و کردستانی دوی کنگره کی نتوی کردستانی دوی دوی کنگری دا پارتی هبن روشنبیر هبن جواک ناس هبن ایلو و رهسپی هبن حتی گونو نرتیا نتوا کرد بکن و راگهاندنا ویجی وکویب که خدمتا نتوا کرده یکی تیا نتوا کرد و کردستان درمانی هر تشتی ما مستق باشه یعنی بگوتنا و یکیتیا نتوی ببیت و دمه همو کانالین کردی هفسوز و هفبیر دبن جبو خدمتا دوزا گل کرد و کردستانه و روزنامه کردستان وقت چاوا د خدمتی دوزا کردی دا بو لورجی جبوگو وکو روزنامه کردستان تو دبیجی گرکی یکیتیا نتوی باشه یکیتیا نتوی جی نها همود دیالوگ دانه از باور دکم گلک عالی هنه دیالوگ دانه لی دیاره هین تا انجام نگرتنه انجام اگر وری گرتن از دوی باوری دامه و دوزا گلی کرد بر به پیش بچونه بچه جبرو یکجی ام پیاما و هری داویه آ چاره سریه آکو براستی راگهاندنا کردی ریا هری باش نبن یک جی چاوا بکه به خدمت یعنی نبن یک جی یعنی چونکه یکبون پر زحمته ناکا دوی دمه دا چونکه نیارن ما قبول ناکن جبر ویکی که چه گرکه به یکبون او کانالانا جدور کبن جه بشقاندنه شخو دوی راگهاندن جدابی و سربخوابی بیردوزیا و پارتیان اب درمانکا یعنی سیاستا پارتی تیا راگهاندنا تلفزیون کبی روزنامه کبی کوباره کبی چه هبی دویا ملت صعیبی دویا همون نویزکار و روشنبیر هبی گلک سپاس تا برسیف دا ماموستا تا برسیف دا برسیف کی پرد جی خدا بو و جوهری بو ام سپاس سکن گلک سپاس ماموستا برادوست میتانی
زمانزان و دیروکزان روزنامه‌گر و لیکولینگر گل کرد ای روجاوای کردستان و کردستان به مرابو لکانتونا لحریم جزیره لروجاوای کردستان ام دیسا به ناوی گلی کردستان ام سپاسیا ودکن و جبو همو بینر و گهدروان رادیوی دنگی گلی کردستان و جبو کارماندن ما سپاس جبو هر کسی بشدار بیا ببینن بخیر و خوشیدا